یسدویا رادیو ریباز اف ام گهدار و شوپینرین می هجال هر دری دنباش نادما پیشکش کرنا بلتنا دمجمیر یک فرمو گرنگری سرنوچا فرمانده گشتی لشکر روز سردانا پیشمرگیان لسنگران کرد گروپین چکدارین لعفری دمینند بن پیکرنین خدا در حق ولاتین عفرین بردوامن کنگره اسیتانا 11 ایرو دوم روژا خدا بردوامه دنباش فرمانده گشتی لشکر روز سردانا پیشمرگیان لسنگر شهر و فرگهن لشکری کرد دو چهارشنبه عمید محمد رجب فرمانده گشتی پیشمرگین روز بشداریا هجمارک فرمانده و افسرین لشکر روز سردانا لشکرین روز لمحور روجاوای دجله آنگو عین عویس کرد جنزیگ و روشا پیشمرگیان شوپاند لگوری کوجه درکه لشکر روز ری باز را داخیانی رجب روژا سشمی جی دگرکه میدانی دا سردانا هزین لشکر روز لهجمارک خالو سنگرین شرکر سرباری سردانا فرگاه لشکری یا پیشمرگین روز دو اسایشا یکیتیان اجتماعی کردستانی الباجار کویا و هروها الباجار کلار بارگهن تفگار آزادی جواکا کردستان یا سرب پکک و دور پیچ کرن بارگه داخستون تفایا چالاکین تیدا هاتنا راوستاندن بارگهên tevgera azadiya civaka Kurdistanê ya serbe PKK ve li du qazayên Herêma Kurdistanê hatin daxistin. Li gorî zanyariyan îro Esayişa Herêma Kurdistanê li bajarê Kuya baregeha tevgera azadiya civaka Kurdistanê ya serbe PKK ve dûrpêç kir û baregeh daxistin û tevahiya çalakiyan têde hate rawestandin. Herwiha Esayişa Herêma Kurdistanê li bajarê Kelar baregeha tevgera navhatî ya serbe PKK ve daxist û li gorî zanyariyên ku hatine bilavkirin rêkeftinek di navbera Yekîtîn Niştîmanî Kurdistan û Tirkiya de diriya Berhem Salih û Mewlûd Çavîşoğlu wezîrê derveyê Tirkiye hatiye emzekirin ku li gorî rêkeftinê Yekîtîn Niştîmanî Kurdistan wê 35 baregehên grûp û navendên çalak yên serbe PKK ve li Sînûrê parêzgeha Silêmaniyê dabixe. Ji dema ku Berhem Salih posta serokatiya Iraqê wergirtiye yek pêngava navbenkariyê bû di navbera Yekîtîn Niştîmanî Kurdistan û Tirkiya de ew jî li ser hesabê PKK li deverê. Roja duşemba borî jî hêzên Esayişa Herêma Kurdistanê baregeheke tevgera azadiya civaka Kurdistanê ya serbe PKK ve li Silêmaniyê dûrpêç kirin û muleta 24 demijmêran dane tevgera azadiya civaka Kurdistanê da ku baregeha xwe dabixin. û weke hata ragihandin sedem ji dûrpêçkirinê nebûna muletê bû. Hêzên Esayişa Herêma Kurdistanê dema 24 demijmêran dane tevgera azadiya civaka Kurdistanê da ku baregehên xwe dabixin. Lê Tara Husên hevseroka tevgera azadiya civaka Kurdistanê dûrpêçkirina bargehên xwe red kir û got ku ew bi tu awayekî û dibin her erkekî de baregehên xwe çûl nakin. لهولی را پایتخت هرما کردستانی رخصنا هوبس یا جهانی به هماهنگیل گل یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستانی روجاوا آهنگک جدر چوین زانکوین هرما کردستانی لداخست تیدا بشکی مزنج خوندکارن روجاوای کردستانی کو پلین بلند زانکوین خود بدست و آنینا بشدار بون دوی آهنگ دا کوما نوروز یا هنر فلکلورا کردیا کوبانی بشدار بو ورستک دیلان کردی جی دوی آهنگ دا پیشکش کرن دەستپێکی ڕاستی مسپاسیا حکوومەتە هەرێما کوردستانê dikin هەروەها ڕێکخراوە هۆبس گۆکاری بوو تا حدێکی ژمارەی ji خوندەوانی me rojava بدێ قبولکردن گۆریعاتاوێکی بکێ گۆکار بن زانکۆی هەرێما کوردستانê قبولەوە بینێ ئیرۆ بەرهەمێناکێ گۆکاری بوو پێنجی تەڵەبێ تەخەڕۆج ببن و tiştekî dilê dilxۆşiye rastî got ژمارەیە baş ji van xwendevana ku ser mistawa kuliyatê xwe tertîba ew hebû yanî ji ew alabûn وەکی دیجی ڕاستی متخوازن پێش ڕۆژێدا ئەمە کۆتی حاجی وەکی دنجی ڕاستی ئەم متابع بکەن و منەزەماتارە هەروها حکوومەت هەرێما کوردستانê گۆژمارە خوندەوانên کە بێنە قبولکردن ژمارانێکی بەرفەرە بکەش بەر مقارنە بکێ ژمارە کەسێک و ناو جەماعەتە دخوێن ژمارە گۆ بێ خوندن ناو تایبەتی ناو کەمبێمە پێنابەرە ڕاستی ژمارەکە کێمە فەم هێوی دکەن و ئەم محاولەت کردن انشاءالله تەنسیقلکە حکوومەتێ هەروەها ڕێکخراوی بژن دووەلی و کاربن ژمارەکە باش ژوا خوندەوانە بدێ قبول کرد از
وقت طلب الفيديو الهرما كردستاني من خوند از یا اول ده از یا دو درکتم سر کلیا خو و هوبشی براستی گلک علی کاریام میکرد بویچتی که از اول درکتم و از هیو دارم همو طلبی ما کردی روجاوای برا ابدا املا خو قوت نکن و برا خوندنا خو تمام بکن جبرگو خوندن براستي قالكي تشتكي قالكي باشو او ريامي وحيدك ام بقن الرزقاري بقن ازاديه وبقن ان شاء الله هموكس بقى املا قد خوازه وحلمي خوي مزن ايجو مستقبل لدوي روانگها سوریه مافی مروان راگهاند کو گروپین چکدار ین کل باجار عفرین دمینن دبن پیکرنن خود در حق ولاتین عفرین بردوامن. روانگها سوریه مافی مروان راگهاند کو گروپین چکدارین کل باجار عفرین دمینن دبن پیکرنن خود در حق ولاتین عفرین بردوامن. همان روانگه دیار کر کو گروپین چکدار لگوندار عفرین بتایبتی لگونده جوقا بدهان مالین ولاتین عفرین دستسر کرن. وەکو بنگەهێن لەشکەری ji xwe re bikartînin herwiha mal û milkên welatiyên Efrînê yên ku ji Efrînê derketin û koçber bûne desteser dikin û malbatên xwe li wan malan bi cih dikin û tekez kir ku heman grûp bacan li ser welatiyan disepînin bi bihaya 500 tenekê zeyta zeytûnê serbarî dizî û talankirina mal û milkên wan welatiyan bê ku tu alî li dijî wan rawestin yan jî wan siza bikin ku ev yek bû sedema gurbûna binpêkirina derheqê xelkên Efrînê û gundewarê wê de. روانگهی هروها اشکره کر که 25 مهی de jî grupên çekdar malbatek li devera Elşêx Hedîd li gundewarê Efrînê revandin û ji bo serbestberdana wan daxwaza $25,000 Emerîkî kirin û got ku li nevinda bajêr jî grupên çekdar malbatek ku ji neh kesa pêk tê binçav kirin û tanha çarenivîsa wan nediyar e û serbar kir ku niha grupên çekdar awayekî nû ji kiryarên xwe li dijî welatiyên Efrînê bikartîne ew jî revandina welatiyan e û arastkirina tometan ji wan re ku têkelî û hevkariya wan bi çekdarên yepegêre heye ku ev yek hişt ku grupên çekdar bi binpêkirinên xwe de ji kuştin û girtin û binçavkirin û talankirina mal û milkan û desteserkirina zeviyên welatiyên Efrînê zêdetir bikin ku dawîn binpêkirinên grupên çekdar yên ku pê rabûne binçavkirin revandina zilamek û keçekawî li gundewarê Efrînê bi tometa endamtiya wan bi çekdarên yepegêre هروها گلباران کرنا ولاتیەکی Efrînê ji aliyê çekdarekî ve ku di encama wê de welatî jiyana xwe ji dest da. Herwiha Rewangeha Sûriya mafê mirovan girtin û binçavkirina zêdetirî 2380 kesî belge kiriye. Di nav wan de bêhtirî 840 kesî tanha girtîne û çarenivîsa wan nediyar e. Rewangehê herwiha beriya du rojan jî belav kir ku rojane dengê teqîna fîşek û topantê nebîstin ku ev yek metirsiyek mezin li cem xelkê bajarê Efrînê û gundewarê wê durust kiriye ku roj bi roj binpêkirin derheqê welatiyên Efrînê de zêdetir dibe ji dema dagîrkirina Tirkiye û grûpên çekdar ji bajarê Efrînê re di 19 Adara 2018 de. کنگره اسیتانا 11 ایرو د دوم روژا خو ده به آمادبونا تفاهی آلین و خواندی دست بکاری خود که. جوینا کنگره اسیتانا 11 یا دانوستاندن سوریه دو چهارشنبه پایتخت قزاقستان دست بکریاو. مجارا کمیته دستوری و شر ترور و روشا پنابران مجارن هری سرکان دگرا 11 ده گوبر یاردوان هر دو روژان ده ورگنگش کرن. د جوینه ده شاندین ولاتین گرانتور روسیا، ترکیه و ایران و شاندین دولتی نتوین یگرتی استیفان دمستوراو. نونری اپوزیسیون سوریه احمد طعمه و نونری رژیم جی بش دارن. جدرکش اپوزیسیون دو اشکره کر کو دیکم روز ده دانوستاندن برا شاندا اپوزیسیون و رژیم دهاتنا انجامدان وان تکس کریه کود وی رکفتنا دورا بیچکل ادلیبی ببره کفتنا که بردوام و گارانتیا ویه که بیکرن. سرباری دوسیه سربسبرتانا گرتین سیاسی ین دی زندان رژیم ده کو جعالی اپوزیسیون و هاتیه دخواست کرن. شوپینرین می هجا بری کوام بولتنا خوا بداوی بینن دوباره می سرنوچان بین بیراوا. فرمانده گشتی لشکر روش سردان پیشمرگیان لسنگران کر. گروپین چکدارین عفرین دمینند بین پیکرنین خدا در حق ولاتین عفرین بردوامن.
کنگره اسیتانا 11 ایرو دوام روژا خود بردوامه گلتنامه بداوی هات اندمین خوشیده